Adina suppa ni nudles ai ebotot, per quai figliano sots gyoza, raviolis japanes. A per quai dovrai nus 200 grams frina, 1,1 deciliters aua, mince mai 150 grams baguas e carne manizzada, ciagliuns, bolius de shiitake, sake, sosa de soia, ieli de sesam e sal. En con la frina, l'aua, adus, miscedainus quai terina pasta. La pasta scheint aus ruasa in ura. Adus mainza vid l'emplenida. Per lez miscedainza il baguas, la carne manizzada, ils bolius de shiitake, ils sciugliuns, la sosa de soia, ieli de sesam, incedun sake, ed ina prisa sal. La pasta prendinza via da, partinella in duas parts, e figliain ligionias, e quelles partinza in 10 stocks. Od la pasta formainus rodialas. Allora in planin e saran giuels. Culs giosa ein in tec brin so ten, et in sen tec aua. Quell'aua ei svaporisada, svain se prender els e metter sen in taglier.